Hakastep life way trek unai tong aja penrio ki Seng-Bhalang berkentup ke China National Council JNC, China Students Union JSU, Khasi Students Union KSU, New Trap National Youth Front HNYF, bat kiwe harangkat ki nong snong ki try jaka ba ki nong rep ki la persang ban lech ke public hearing jong Shri Cement Limited alum serman kembang ke poran rew German step Henry la Shah Khang lenti da ki nong Kyrshan jong company bat kim chimla shu ban poi syakate ki jaka la kenok ru bay kesurak la khlong thliu khanang man khang yak jingya lenti yak ba khamadien la pendap biang habakran sikilat pathai kubor ki nongelam ke JNC JSU bat hima sutunga Youth Federation HSYF kila penram jor dak ba kenok bagi Pulit rangkat bagi nong Kyrshan ke Shri Cement Limited kila khangla diki ban lech simenta hak public hearing u General Secretary ke HSYF ula kenok bagi brio ke bedai bagi Shri Cement kila ti ek surak kila yang nalor ulum bat Kawang mau ki balech ke public hearing khamtam ki bala kedau lupa bagi dai ki ba Pyrshah Inel yang himas tunga Youth Federation nes ngi amuda yatip hi wa ema public hearing hatai ha lum serman hatai ha chnong destong ti ine dang step de yemi pai ba ini benta wile Pyrshah ada mahok ayong ihi henre wa snyosi ong wa mendepoi ha desto mendepoi ha chnong tongseng wa ini ikang yong Shri Cement deti iu surok bat da yenile hana drong lum bat da top moi cibon ikali imator de julor bat da bon le ikon kontrol yang elka le demen soi ta ani jingle yang ki thombor yo hok yang long bruman bru yang thombor le yo rot ile yo te jing yo hok yang ini ngai skema wa claim kti yang ini sarkar yang konrat ini polis senior not ile claim jing tip yang ki ta ni worok RJ len wajan ki kti haperdi yang ani de kti Pulit le ni met ada percangi le cetai wasnyo thoi wotok dang prau je ama public hearing to wa luti le wajnge ida percangi le wa yo ya poi chwa chete penjan yo tho yang henry wa da charge luti da charge di Atiar kas da Atiar kas bat ibom te ani penjos khet wa sarkar MT yo haperdi hani yo public hearing tang ye klam le arben de klam da kerpa di ki wa ye klam ye pensnyo ye ki daw wa ikwa wile hatai wi pensnyo yo te jing Pyrshah ayong henry tang ye klam le arben gi archa tang ule le do dat da charge luti bat te ani klam de MT yang ki yang sarkar am do on tu RJ ni polis chachi te kerpa da ani to message si kon yang el kas tunga kublai pi woro wa da mi pejba pi wa hadin warai da dorbar ilaka wi percaya na public hearing halor nong rim wi kata tho hatai ana propose man yang Shri Cement citeng no tu to hap hapo ilka stunga map awo submit cepo EIA citeng no to map hapo ilka stunga halor te nong rim iwa percaya ya public hearing jing temu yang wi percaya le imudie pensnyo yo ni halo hajrong stage kenang wa na yo ini ibru yang sarkar resnyo ite jing yang henry wa de khanglat deti yu surok de top mo bat de bon le menso arban se ni safety yang ipai ba arban se de hap dong no incident te kerpat ikon kontrol elaka hamdo jingkermen yo bai ate mensen maya elaka yang pi ani arto wa ikon elaka yang rem henry wa jingile to dang menstep menduwi WM wa wani mensen maya elaka yang pi Wenang rehem su hadok wa di yota hok yang yo heka ne demi do buram le yung sem de ya le yu pat ba wile Pyrshah yota Shri Cement haji to o public hearing yang ka andre mane po haluti chiami yo jinge Pulit dot smo detail te le eri wajhia detail bom iwo artip dulu thi du sempat jadi baik te darani dia chong biang hadin te dawi atu na amo chiteng genta sedang yele biang mana po chiteng uti asurok dedat do JCB awdiong ar phole phot jadi baik te ajin chitom yang ihaluti hinken RJ de poi wile Pyrshah eka ni baik te idawai yo hok ayong wa arho de man dawai yo hok wa haji to wa anyo opat yo obichar Education Secretary ke JSU Long bagi Pulit ki Peitkai kan bagi nong Kyrshan ke Shri Cement ki Kawang mau bakani kala penlong iki ban habwan paino bat penlong dak jingalang baret hajan ka Coke Factory hayo umpleng ulabu jingkeli ru kumno lawan penlong ke public hearing lara amsha ke Pyrshah ban le isim bentah ni kesni ini yang China Students Union dari wan lang ini yo senran lang wa hima
ki Kyrwoh yang hima setengah lekas setengah wigi NGO na wigi sign kami JNC KSU ter the one in your participate hari ni public hearing kejingwan yang the one in the do nin kesengi daya kami ini hapo simen hayau simen nete UI were chat ditin kini ki members ki yak khmat yang ke JNC we chat someone ki members ki president secretary yang ke JSU they daw tumut ide here ini kam ki CEC members they one page katele ye jingdia ini the UI watok wada chat tombor kini ki member yang ide chat ditin illegal ditin kini ki members yang ki Seng-Bhalang dep neten ni kesengiwan kam ci sanuji suji step the lie yo participate in public hearing we manda point tang sustainability dang hagaluti dang lie the UI watok wa kini ki bor yang kata seri semen kita gang kita mafia yang ki dadat julor ki yo urok ki pejba ki wada lai chkamat kan kata dapat menso ki ye ki pejba kata dapat julor ki ye ki geri ki motor yang ki bru ki wada lai hetai di yo ile wada klok ki yo surok hetai ke surok Kawang ke surok yang pejba ke surok yang pidudi ke surok yang urok unong chong chnong heni ntip ni wan yo bor ki uklok do surok yang ki kamachi pau kharsan mitar de klok ki ka surok we the yoi le wato ki police personnel ki em hetai ka thau wato yoi wato daman ki kam ki statue de yen ha ki we de pej ha ki kata we de setter gas ki kata ki pej ha ki wato wa chadat mo cha set moturi we cha penang wat yi ha kita ki kang yang kita ki mafia yang kata seri semen kamte i na woro ki sen na woro ki participants yang kata ke public hearing duk iuran cedin temandarani cedin de mi ga meeting kejik ha ni ha po ko factory kini go hawa yang kata tau tadi rai wato niliang yang kisah ide rai wato u complaini u exhaust all legal measures u complaini na wuro giliang kiluti tei agite giliang luti go the complaini chodo u DSP the phone is SP member your phone the phone is DSP wada assure you manda that phone you to DSP the assure you ya is the public hearing hadu kata le Pemio agak phone call na po to DSP ya wis the public hearing kau tip igapor le datam ga yuga prawaji ke public hearing the laga hitai tem tip ikamon ke jingman hitai TCV penrem juri yang ke sorkar yang kontrak sama ke sorkar MDA mut ne one yo bor ko organize ko public hearing claim kita ki participants leni kita ki opposer leni kita ki nong support lang the Khang ki nong one heni the Khang the fundamental right yang urok kini ki Kyrwoh heni ki nong chong heni urok the Khang the fundamental right yang yo participate ho public hearing ite daw penrem juri yang ni sarkar le penrem juri ko pollution control board le wato wa intip ani one yo bor ko le kam ni we employ ke ye ki gang ki mafia ki gunda ki te i penrem juri urok wato we le handa the point honigal apot wato wa memji participate of public hearing i do perchangi ule di gawi ke ar legal solutions we gawi ke ar ki kam ki jam do ye perkhadi kamon ule yo pendam yo katai ke semen plan katai ke seri semen yo katai ke mining area ka hitai yo pendam ki ka CTO CTE yang ki na pollution control board Vice President ke JNC la kuntui sarkar ban pelajno ikinong ilam juga seng ki blasyakem bar berngam lada amplajno en pelang de kejinge ki ke bakhamjur hari lum jantia ulada waru ki bor pinya district East Giant Hills ban kami ki berangkti ke Kawang mau ba ke Khang lenti de ke baong ba wala kim shim lopoi ke public hearing mentagas ngi endai kendang peteng ya kejinge ki to hagni ke por nga wano deliang kamu Vice President yang jantia National Council tengah hari ke por kwa penpau capi ki paiba kinong chong yang rilom jantia wan de sni nga de mesin yung jing snau kia bat de mesin yung jing thang wanin hepor janmet kamwat such teng sanwaje datmu iwo lai harangkat kino alam yung CC kamju yaw president secretary datmu yu lai mesin ya the youth federation yung himasut nga bat kamju ya kita gi Trichnong Trithau ku emitai ha po elkanong kle te kadang lai luti nin da kem yaw president yong i bad yaw secretary pat kamju ya ginong elam yong CC waktu em lang hagawi don gagari da kem yaki klem da em ga arrest warrant lani da kem yaki klem ginu kidaw tengah hang ding por bu o ya ga jing penrem wajur ya ga police department bat kamju ya ga sarkar jilla
wa hawa pai ya gani ke jing le ko yong phi em ke jing thmu yong phi wa challenges do kat open flop lani open urlong ya ke de jing thmu lani ke jing dawa yong i hawa lai pensnya we ha ne gele phawi tarik ya ke sur yong i kamte ngabo ya ke jing dawa ya sarkar wo pelaj pigi gini ki no yalam imardor lem kamte iro chongjing yalangi yobo ye ya ke jing ki wajur hapo rilom jantia kamte ne gali phawi tarik ida ptenyi hulai biang citai chap ne gali phawi tarik da ptenyi biang hulai citai sapo lom serman henrai kar udang lalu ti hadin wada lalu ti da chemi dalagi jongki khmat wada yoi ki sorok da a yaki arliang bat harangkat gi polis harangkat gi gang yang ini gi ciri simen dadat tiar gas gi polis bat kamjuk itu gi gang yang kal da bon teligi gari watempia jubor gi da bon gini gi no yalam ilaka da bon gi khot yang i wada cham so cham snam te hang ni por ngabo ya ga jingken tu ya sarkar wala da jing le yung phi haga ni rukom wa man go jing empty lang yung phi te hang ni por ngabo ya jing dawa na office yang deputy office yang SP yang i hawa ukem lane wo penchitom ya gitu gibru wa empty kamte gini hagani ga por na galyong nga bo le ga jing kentu ya ke sarkar jela wa uplaj ya gini gino yalam i klem da te kendon wala da phi te kendon phi ya gini gibru yang i hagwi sni da ptenyi ya ga jing ki wajur ba te kamte hagani ga por nga bo ya ga jing penrem le ya gitu gibru kita gi waman kam kita gi long su tengah waman gi wacha dai chat thit hago lai Kyrshan ya gani ga trisimen ne gisngi ngabo ya ga jing penrem go jor ya phi ne gisngi da man phi wa da job henry ida man go cha rem gani jing cha rem yong i im man go wa da cha rem i ha gani ga jing ki henry gani ga jing ki i do teng biang ya na go wi sngi cha go wi sngi kamte ha gani ga por nga yuole wa ha gani por de naliang madam sunta da wanra gi ya ga vi ke skim gua ongi kamar nalat su tengah hadu opoi saipung u ei ya ga vi na ga surok wa he da ei gele ya ga senchon kam was sus pak klur tam Hendrai gani jing wan gani sus pak klur han ya hon payaman go di kongpong ga jing penbek sus pak klur han biya em ga jing thmu yong ki wo chna ya surok wo pensuk ya gani ga chir semen wo kit uba ge ya mar mata sus pak klur ei phi 100,000 klur ukla phi ya gani ga beir ma yong i ya gani spak daw yu i ngabo ga jing perrem sarkar lada kam gani ga nuksa ya lam bakla phi yo pai ba i da liang agency hagwi sngi do mi i hamadan wiyele wat ya ga sarkar hachwa yo usnem 8,000 popra hagni election do poi tang hani por khaddu ngabo e jing kerpat kita yunong chong chnong gu em hita hepo dai stong bo ga jing snaulem i tbi wa kapte phi da cha phi ga jing mat wa thang da cha phi ga jing yam thang kamu phi yam phi nadu na sor silong hadu sor jwa da yam phi wo percha phi wo dawa ya ga te go hok yong phi wa da cha kne wa cha klon ju bor hagani chiri semen ine gisngi hayo kerpat i awaga sarkar da bon tli jing tho ode blai bo komplaini nado ga district level hado state level nado ga kamrau SPDC ter hado ga SPCB de bu jing thoi henry ne sngi da yu de pau wa ga sarkar ka empty go hagwa le jubor wo klon jubor ya gi thau yong nong chong chnong yong ilaka nong khle kamte nga bu hamdu men sen pai ba bat ai kublai kerpang ole ya phi gi chipa yong JNC ki chipa yong JSU bat kamjo ya gi chipa yong youth federation wada MP ya ga te jing ye kre lang wa i ne sngi man go sngi cha rem yong i yuliti wa blai do pten luti wa i wo thabi ya ga te misen ga ding war hem misen yong i wo yai na i ya ga ni ga jing yele yong i Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya